The way of life. Hapra! 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 Say sin. Hapra! 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 Puray siwon. Wat khang, wat kan ya khayi yang bodar hat. Dan wat pentami yang pai ba. Kebang hang kami yo snow kami bi bagi ong kami kwa ban hang yang kata ke bodar hat ngasil tapuna nama ba. Wat kinja tu. Kamdan na cingkut ke jongi yang bangite yang kata Henry kini tang ban job election kim saja bandai pai ba ban thok. Nakaliang Choco Voice of the People Party Liong dan na berrem election halo gonong rem halo ka hok ban ya ka job election halo ka thok ka support bat kale jubor ni dan la anong ipi ya ka berrem Henry ngam don ka artin ya ka mau pai ba Choco Bola constituency un penjob dan murom ya ba Edison hagan nga janit hawi bet hagla pibet ya jiwai ki party yang bangi ko ang pendo ya kata six schedule na kiyo kum ya kataru na kiyo kum taka idea ru tinga ya ro ya ki start ke jonti banthaw lalong kum gitu ki kina school ki bamensha ki kum pule ko habe kile examen dakali kila ne ki ngamtip nga langsung thaw ini ru kilang lumta yang na tiket Baka Voice of the People Party in Pindo ya ka section yung ngamtip ngamlak tambang alasing tao tip nganong yung piki menta kata kasing tao itong ki kadene kawan kasyong hapiki ekseminar na kita kinong eksamin ya kata kapipal para piki to pimpit pa sa kung kita pa ba ninong pipas yang ibrin ki pasang tao kaya kabaki di ong baka dawa artikel lais pa inya buhay hanangin penduno ya ka district council. Hindi ka pa dyan alam ba? Kito di ba kren persa ya ka Voice of the People Party bagi kren ya ka artikel lais pa inya buhay. Kidai maki di ba dawa mencuan ya ka artikel lais pa inya buhay. Lada pipet kito di ba na NPP? Lada pipet kito ba na UDP? Lada pipet kita di badan hak kongres kira keren cepat mata artikel lain sebagainya buai maka jelas kami kalau badan kam Henry minta pada tangga maral bagi tim pelat yang Voice of the People Party ki penting yang baik ba kata hukum baik ba angka MP election ki ong puno kimpat penra ya kata nama angka MP election ni dabu angka manifesto ya ka artikel lain sebagainya buai Haka MLA election gila bu mencuat ya ka artikel lain pa inyo buhay gila bu malay ibu nama bahasa assembly election bahasa MP election ngigay man bu naman kinig yahap ya katuk election naman yahap na kran lingbaw MP lingbaw ki MLA jongi ya ka artikel lain pa inyo buhay om lingbaw ki MDC marga KCDC kana plan buor ya kata Ini kerbo agar ikas yang kanega artikel lain pa ibuay ha kanega election manifesto sa ka autonomous district council. Hindi ka ikaw siya pa iba. Hakataka bakin kren suha ha mensua. Bakin keno yang ini mensua. Iklan keno yang ini hakapor. Hakapor yan MP election. Ipen ong dakani kala ada kanega ke senti yang kiba ben dustur ka BBP ka dei kiba ben dustur ka ba ai cek pa Henry ka ai ka pasudana dilong ya kata kasuthaw ko ki layo no haga MP election kila reput upay ka ustad mat krapins kamenda habang yung job ya ka MP election ngamyo i bagi patba yung tidur no ban ajat kami ngamyo i bagi kun jonga kim ajat kami so ikun jonga ajat kami ngamyo i bagi job election yung isa riti ko malah penting kok tempan lagi tu ginong penting
bagi satu no ita kajat kakom nanong ipi ka voice of the people party yang tang kini kanong rem kanong ba lada ubriu pa yude khasi me khasi pa khasi tang na kadao ka ai chat pan no yang jing no khasi insum ya ha hindi ya kata jing ai chat bi ngin ya ai chat bi kanong ipi ngakawai ke mga kwa pananit sa yang ni kai ke mga lahap kalong ba ngay dindu ito wait na sisi ngalak ini pijat ayu le tu e kacat dengan ini pa ju jat ayu we tu e kacat pa harta dalam tu ai jat pa dengan ini oh ai jat pa image pijat ayu le tu e kacat ni jadi mentah ini balik ai jat pa yang wong kum ni sa namarba image nga ilaklim nado banganang ret ilaklim ilayo pana dede ipa ibapenhe kesan de ipa ibari yangi hado kan kapor bangladet di bingilay bingilayo bandet puli dei nagadau jong ipa utaw na urusui jokpa baru ai jai no siapa tipai ba ya kumutaw kana ngan ongsu bo ungdei khasi pipis no songhok hagano banong rin hinyeng ban yurat ya ka hok ko jomu banong kum khasi tan takada nadadang iong ba ni ngenom priang ya kata jing yurat ya kum tibre badan ya kata jing sufu bat mentang ngipi ya kan puai manu lakran Ugok boleh no lakran ya artikel lais pa inyo puai mencuan mentau lakala citam nanta uba penai cing se mulanya ada kapai dan ada dei larang apa ma pong betuka tupia helmet ban jat rani na kabenta ka artikel lais pa inyo puai haga por monggan ha ka HSPDP Henry minta hanong ipi omdan bagai mau ya HSPDP berkamba kani gede ka parti bapak penduduk district council nanta bere bak PNC berangran kongres itu kopor ba kamdan ke BPP ila kren sumsit akawai jingnya tiri ong bang idan kam ya ka artikel lais pa nya boy idan ke kongres namar balai ke BPP itu kopor kada lontang ka kelung ke dalam sok nama ba harap ko idan susam seng buat ya election ni bayo na election commission tigini ikram saho uswan ikong ang pari may da rak sundan ha assembly dan pentri kam ya ka article lais pa inyo buhay kay ka pangakwa ka mga nagjanwit ka lang lada wat ya ka bakila kren kim song tho wat ya ka ka bakila kren kim pay phang wat wat ya ka ka bakili kren kim sanya di kumnu pai ba jo kabri ni tret unsanya yaki kata kajing kini kidei ban ai na juba halo kono remu pai ba jo kabri ni tret minta unsanya yaki bagai jawab pendi kenangan orang ini ya kabar kikren minta kin mempersak asal anong ipi haga next election kay kabar kikren persak ini kren minta ngimtit ya kum gini diberi bakal laling terong klik tanggung jawab election. Kalau apa mana bagi bu ya kalau wei jongi hagakti kajongi. Nala pai ba long di basian phang bat long di bakitri ya kaban je ya ginong nikmat hagan ga cinti ba mata. Kani ga hok kajongi ya kaban je ya ginong nikmat kadai ko hok ka bakoro batladang ibakra ban pindan kamnya ka yin mat ke jinjar batomde ka bani mat mangi ke jinjar kin mat ikon ikti jongi kin mat iparamarjan jongi kin mat iparasnong palatha jongi nganong yopi nganai pitang we ke nuksa kacing bakra bani yo ike education minister nakswa hagapor ba pentri kamnya ka SSA ya kan SSE la pentri kam hangni kisnem arja sipo khatwei khaar hilalap pakai jing pentri kam kalong thormor klen pendan kam ya jadi bat ha ka bakut nanong ipi mi ke jin
kan mi ke jing linter tat kaba kiwei pa kimista ki mi hadin ki hapan truk kli ya ka jing bakra coba minister orang hana tu kopor bat minta ki nong ikai nong ipi bon ki beblai ki hapan tiak surok bom yo tulok nong ipi na kada kalau ka jing bakra bencit ki nong mikmat ki badong kata ka bo ban skupu ban yo ki nong mikmat ki badon ni kata ka jing ke kle ban men pelat ke jela ka jongi na ka jing ki ban wan na islam ki ban bot habang iyo kung kita nang mikmat ka jenja ka jela ka jongi ngan ong ipi na karukom pentrikam ya SSSI house nam araja shikho araja khakwe kani kan yai beteng balai anu ban ong ya kata nama buat ilok jong hari ini kai SSI katulok kan lang slam orang ka jing jong jela jongi ngan lang slam nama bai in sasam khat nang ipi hadin kan yo ka khasnan kamat saksi pok katrasnan ni nang hapannya jek jing nang ni sekwat narapai ka kani jing ka ba le sisin nang ipi kanwan ra ka jing ka ba silter bar ka ka bang apa abang hang ni jangit ka longba habang sim ya kuno kara ni le man sim na ka jing kle kan yo ya kibril kan yo ya ka parti ka badan ka jing kle Hoi kidan di bohong, video spotlight kidan di kandidat, kibawan agak kerten jong ke independence, mau kau tu way ni jet ni nama bilong yang agak independence day, independence day, di kiawan mau berbikum ki independent. Kaya kebaca dalam bang, anak ada pulih benar ni, jadi kami ini independen tak pulih. Kaya kebaca ini independen. Kini kami nak berjalan kami kini jaru WhatsApp sebagai India kami WhatsApp coba sentasi Europe lu kaya kebaca dalam bang. Kini kami ki independen. Hanya bakut bon bagi yang snok tilang bagi political party nama Disemba. Kumji independen kita Allah menghap pakai. Nadra pengelap waktu badan assembly masuk job independen ki orang ada associate member jongkan ni ke parti, associate member jong katai ke parti. Kimlah yang marwai assembly kajuru hantai district council JJJ independen anda job independen salon member jong ke parti. Hinang ni nama orang yang penjok independen, pio pada ningkong pio ngatrai di UDP dan ningkong. Hadir sekelah MPP. Artulis dan pio di parti naik juk beri. Kaya kebajian kalau bang minta election pada cak balas kutu bagi nama orang yang nomor show ya ke MPP nama kami hias show kabut nak ke MLA saka MP election. Gale no kum independen tanah ke ke ba ma kalau ba anda bila job anda bila penjob kum u independen kalau ba pinam yo independent show ki orang ba upalai loy henry hadin di election yo ikalak masih sambut kata kali kapang isyatin minta kiwan kum gitu ki basi ke ba undon beste bakom yaki henry hadin bala job kin pai sekalian kin pai sekawan kat badan unang punya